Donio je sarajevski željezničar u Livno čak 6 golova prednosti iz prve utakmice igrane u Sarajevu, koja je završila 8-2, ali gotovo da i to nije bilo dovoljno. Ekipa Čulinog Mlina, nošena fantastičnom podrškom bez svog ponajboljeg igrača Stjepana Kreze, koji nije mogao igrati zbog žutih kartona, pobijedila je Želju 7-2 i tako ipak ostala kratka za 1 gol. Pravu dramu smo mogli gledati od samog početka pa do zadnjih trenutaka utakmice. Festival golova, ali i dvoboja koji su dovodili dvoranu do usijanja. Poveli su livenski Mlinari već u 4. minuti golom Frane Malete, ali su i gosti već minutu poslije golom Ulage Karića izjednačili. Livensku ekipu do poluvremena u 4-1 vodstvo sa 2 gola dovode Domagoj Duvnjak i svojim drugim golom Frano Maleta. Utakmica u nastavku ulazi u potpunu neizvjesnost. U 33. minuti Josip Bagarić postiže 5. gol za Čulin Mlin, a u istoj minuti autogolom Demirovića domaći dolaze i do 6. gola. Anel Radmilović golom u 37. minuti vraća željezničaru nešto ugodniju ukupnu prednost, ali Mlinari u 38. golom golmana Nina Bandova postavljaju konačnih, ali i nedovoljnih 7-2. Pokušavali su Livnjaci u zadnje 2 minute odvesti utakmicu u raspucavanje penala, ali nije išlo. Tako se prednost Želje iz prve utakmice od 6 golova pokazala ipak nedostižnom. Pokazali smo svima da zasluženo ulazimo u Premier ligu i ovu utakmicu čestitam ekipi Čulinog Mlina na boljoj utakmici od nas, zasluženo su nas pobijedili. Pa mislim da ovo treba jednoj Bosni i Hercegovini u ovakvom sportu, futsalu, da što više utakmica ovakvih bude. Mislim da je ovo finale, pravo finale, baš ono i zanimljivo i do posljednje sekunde je bilo neizvjesno. Znači imali smo problema sa tranzicijom lopte, želeli smo da što više lopta bude kod nas, ali bili smo pod pritiskom što od publike, što od igrača Čulinog Mlina, što su dobro radili pressing, tako da mogu biti zadovoljan ovim plasmanom u Premier ligu. Prvo moram čestitati svojoj ekipi, svojim momcima i su odigrali, mislim, stvarno fantastičnu utakmicu pred fantastičnim dekorom. Sve je bilo na nivou finala. Mislim da po svemu prikazano, večeras smo pokazali da sve ovo što smo pričali, što je bilo u Sarajevu, da smo vidjeli da smo bolja ekipa od Želje. Međutim, očito nismo imali iste uvjete za igru ni u obe utakmice kad gledamo. Današnja utakmica, krenuli smo dobro, stvarali smo šanse, vodili smo polovrijeme 4-1, pogodili smo 3 ili 4 sative, tako da, mislim, moramo biti zadovoljni. Mislim, kad se igra ovako, morali smo preuzimati puno rizika i to nam se u drugom poluvremenu primili smo taj 1 gol. Šta je tu je, život ide dalje, treba izvući pouke iz ovoga, nastojati biti bolji do godine, da istući u sezonu i to je to. Sa jedne strane veselje i radost igrača željezničara, a sa druge tuga livenskih Mlinara. Igrač prve utakmice bio je Anel Radmilović, a u uzvratu je, iako nije bio strijelac, svojim stilom vođe na terenu dominirao ovo sezonsko pojačanje Mlinara Emir Gekić. Kući kad pobiješ koliko god Trackom, uzvrat je skroz druga utakmica. Domaćinske sve ekipe, tako nam je bilo i u samoj ligi gdje smo igrali prije play-offa, gdje god da odete u gostima morate dobro se naučiti da ostvarite neki povoljan rezultat. Znali smo da nas očekuje mogu reći, pakao što se tiče i terena, gdje je bilo sigurno korektno od igrača, igrali su malo grublje, naravno ja to i poštujem, treba za rezultat sve koristi. Publika stvarno da pozdravimo na većinu pojedinci, malo je neki bilo uvrijeda, nebitno sad je na nacionalno nije ostavio, ali opet hoću da čestitam, svaka čast, navijali su, gurali svoj tim, evo falo im je možda 10-15 još sekundi. Ništa, čestitam protivničkoj ekipi, čestitam stvarno Bori Mataru, mom treneru koji me vodio u reprezentaciji, prije svega jedno veliko poštovanje kao čovjeku, a na kraju sad želim da čestitam našim momcima koji su odradili ovo, možda ne taktički kako smo očekivali, ali su se borili do zadnjeg trenutka, nije nas išlo prema naprijed, branili smo se taj njihov specifičan višak, golman igrač, ipak na kraju krajeva mislim da su ove dvije ekipe zasluženo ušle u finale, ja im želim sljedeću sezonu puno sreće i da uđu za nama ako Bog da. Ovo je za mene nova sezona, mislim,
pred ovom livanjskom publikom, pošto sam ja sad, ajmo reći, Novajlija ovdje, jesam, to tako i gledam. Od samog mog dolaska ovdje, od same organizacije kluba, ljudi koji vode klub, ljudi koji brinu o svemu, o svakom detalju, igračima, o urednosti generalno. Ja sam prezadovoljan i sretan sam iz tog razloga što sam ovdje. A drugo, tužan sam zbog ove, ne znam kako da kažem, ovo je drama, neka utakmica. Imali smo velik zaostatak iz Sarajeva, sve na stranu šta je bilo, čitali se komentare i pozitivni i negativni. Ja sam proveo najljepše godine u Sarajevu igrajući za Želju, samo je tada Željo bio u drugom formatu. Čestitam im. Čestitam im na svemu i nadam se da će uživati u Premier Ligi, a svojim momcima stvarno skidam kapu dole. Zahvaljujem se vama evo, što ste nas kroz sezonu pratili, mediji i svi. Našem treneru, upravi, momcima ponaosobno, publici naravno, nosili su nas bar u ovome play-offu svo vrijeme, tako da nemamo stvarno zamjerku. Ostaje jedini žal na masu promašenih prilika. Na kraju cijele priče spušteni zastor na ovogodišnju Futsal ligu federacije, čiji član Čulin Mlin ostaje iduće sezone, a Željezničar će u najveći rang BH futsala, Premier ligu.